তো ভোটাৰসকলৰ সজাগতা কাৰণ ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱা ৭৭ বছৰ হৈ গ'ল। একচুৱেল ভোটাৰসকল সজাগ নহয় আজি তাৰিখলৈকে। খালি জাতিৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিব জানে, নেতাৰ কথাত আজি প্ৰলোভিত হৈ আজি দেশখন ইমান ৰসাতললৈ গৈ আছে। ইয়াৰ কাৰণে আমি বিকল্প হিচাপে আমি সকলো ৰাইজক সজাগ কৰি আছোঁ আৰু সেই হিচাপত আজি আপোনাৰ সোমনাথ আমি এটা বৃহৎ সজাগতা সভা হিচাপে আমি আজি উদযাপন কৰা হৈছে। বিগত দেশত আজি খালি জাতিৰ নেতা আৰু ধৰ্মৰ নেতা তেওঁলোকৰ দপদপনিত এইখন দেশ চলি আছে। এটা কথা আপোনালোকে জানে, মিডিয়াৰ মানুহ যে হিন্দু বচাও হিন্দু বচাও, এইখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ। প্ৰধানমন্ত্ৰী হিন্দু, ৰাষ্ট্ৰপতি হিন্দু, মুখ্যমন্ত্ৰী হিন্দু, তেওঁলোকে থকাৰ পিছত আকৌ হিন্দু বচাও অৰ্থ কথাটো ক'ৰ পৰা আহে? আমি মানুহ বচাওঁ, জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহটো কেনেকৈ জীয়াই থাকিব পাৰোঁ, এই কথাটোৱে আমাৰ মূলতঃ ভোটাৰসকলে সজাগ হোৱাৰ খুবেই দৰকাৰ। হিচাপত আমি সজাগতা সভাবিলাক আৰম্ভ কৰি আছোঁ। আমি এতিয়া ভোটাৰসকলৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰি আমি কথা কৈ আছোঁ। যদি ভোটাৰসকলে নেতাৰ গোলাম হৈ থাকিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আমি কৈছোঁ কংগ্ৰেছ, বিজেপি, UDF যিকোনো পাৰ্টিত আপোনালোকে যোগদান কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপুনি জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহ হিচাপে, সন্মানিত হিচাপে যদি জীয়াই থাকিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ভোটাৰ্ছ পাৰ্টিৰ লগত যোগাযোগ কৰক আৰু ভোটাৰ্ছ পাৰ্টিৰ বিকল্প ব্যৱস্থা হিচাপে প্ৰত্যেকজন মানুহক যিটো মাহিলী দিয়াৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা, এইটো ব্যৱস্থাটোক ডাইৰেক্টলি হাতে হাতে দিয়াৰ কাৰণে আমি কাম কৰক বা ওলাই আহক বুলি কৈছোঁ। কাৰণ আঁচনি দিছে, আঁচনিটো বিনা টকাত সৃষ্টি নহয়। আঁচনি কিন্তু ঘৰে প্ৰতি গৈ আছে, কিন্তু আমি কৈ আছোঁ ভোটাৰশ্বিপ জনে প্ৰতি যাব লাগে। এই আঁচনিটো ঘৰে ঘৰে গৈছে, কিন্তু টকাটো ডাইৰেক্টলি যোৱা নাই, ইনডাইৰেক্টলি মানে কি কৈছে, বেনিফিচাৰিজ মানুহক বনাই থৈ দিছে। বেনিফিচাৰিজ ডেট মিনছ নেতাৰ গোলাম। নেতাই যাক মন যায় তাক দিব, নেতাৰ খিয়ালকুচি মতে কাম কৰিব। ইয়াৰ কাৰণে অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতাৰ অবিহনে গণতন্ত্ৰ মূল্যহীন বুলি আমি পঢ়ি অহাৰ পিছত আমি আজি কৈ আছোঁ, এটা সময়ত কি বুলি কৈছিলে, চুইপাৰ চাকৰি ওলালে মানুহে ঘিণ কৰিছিল। আমাৰ মানুহে চাকৰি কৰিব নাযায়, চুইপাৰ চাকৰি। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত চুইপাৰৰ চাকৰি ওলাকচোন, চুইপাৰৰ চাকৰি ওলাক। ইয়াৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ কাম কম্পিউটাৰে লৈ গৈ আছে। আমি কৈ আছোঁ এতিয়া আমি কম্পিউটাৰে কাম কৰক, আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। আমাক মানুহক জীয়াই থাকিবলৈ, আমাক ধুনীয়াকৈ জীয়াই থকাৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, এইটো আৰ্থিক টনকিয়াল কৰিব লাগে, এইটো ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। आज बक्सा कमेटी की तरफ से, वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल की बक्सा कमेटी की तरफ से इस मीटिंग का आयोजन हो रहा है। वोटर्स पार्टी पूरे असम में एक अभियान चला रही है इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स की भर्ती का। हमारा ये मानना है कि ये जो सिस्टम है ये फेल हो गया है और अभी जो सरकारें चल रही है वो सरकारें अंबानी अडानी द्वारा चलाई जा रही है। अंबानी अडानी ने नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया है और ये सरकार सिर्फ उनके लिए काम कर रही है, ये लोगों के लिए काम नहीं कर रही है। आप देख रहे हैं पूरा मणिपुर जल रहा है, इन्होंने हरियाणा में दंगे कराए हैं और सारी संपत्ति देश की बेच करके अंबानी और अडानी का जेब भरा जा रहा है। सब कुछ का प्राइवेटाइज किया जा रहा है, रोज़गार ख़त्म किया जा रहा है, रोज़गार रह नहीं गया है। इसलिए अब वोटर्स पार्टी की सरकार बननी चाहिए, तभी जाके लोगों की भलाई हो सकती है। हमारा ये मानना है कि देश में वोटरशिप कानून बनना चाहिए। जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास आय नहीं है, उनको रोटी खाने के लिए प्रति माह 8,000 रुपया मिलना चाहिए। इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और हम ये तमाम सभी वोटरों से अपील करते हैं कि नेताओं का राज हटना चाहिए और वोटरों का राज आना चाहिए, जिससे कि हर घर में पैसे आने का रास्ता खुले। विश्वात्मा पार्टी के मुखिया हैं, जिन्होंने प्रयास किया था 2005 में वोटरशिप कानून बने, लेकिन देश की पार्टियों के मुखिया और कारपोरेट मिल करके बहस को रुकवा दिया है। वो मामला पेंडिंग पड़ा है। हम चाह रहे हैं वोटरशिप का कानून बने, जिससे कि खुशहाली आए, लोग खुशहाल हों, देश में अमन चैन बने और दंगा फसाद करने वाले लोगों का सत्यानाश हो, उनको हम भगाएं। उनकी सरकार नहीं होनी चाहिए। उनकी सरकार होने से आज कितना नुकसान हो रहा है। आप देख रहे हैं मणिपुर में 3 महीने से दंगा हो रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। इन्होंने हरियाणा में दंगा कराया है, बाकी कहीं भी एक दंगा करा सकते हैं। इसलिए इस सरकार का जाना आज सबसे बड़ी ज़रूरत है। धन्यवाद सर।